Mwalo ni Komanda Brown. Nilitaka kumipasha wala kuongea ni kusema tulifika Baraka bien jana magharibi. Gari tulikia nao moli haribika, ilikuwa natengenezewa babiana bakapanda magari tu advance kwenda kwa tulikuwa nakuya kwenda kukazi. Kufika Lweba bakakuta na ambiskade pale ya komanda naitiwa nani Kibukila pamoja na Toronto. Penye pale palukamba njo penye bali basimamishia juba nafunga makamba sana huko kwabo. Hii makamba yote anatoka toka kiana tufungulia sans problem. Balitupokea Baraka mzuri. Batu ya CNPSC. Make njo batu ya Kutumba. Sasa kufika pale kumbe Kibukila na mzee William abapatani biko na gombana. Sasa naona trupe yetu inakuya. Kibukila ndani yake ya kufurahiwa akaona kusema kama hapa banakuya banakia kumsaidia tena ya Kutumba. Ndio alichakuliwa mkubwa wa kuongoza hii operation huko kusidi Kivu. Ndani yake kumbe kumtravaide tunaanza kubishikia ni kwa bembe benzapo. Hakukuwa kuuliza kufika palukamba, ilikuwa bado ya kushusha kamba mtushushe kamba tupite. Ile kubambia mtushushe kamba tupite. Bakomanda walikuwa ndani, bakashuka kwenda bende baongea na boko nini mtatufungia kamba na shemu njo tukakia kumisaidia. Ile kuongea ya vile ni kuanja risase ya nguvu sana. Balikuwa banapanga ngambo tatu, banapanga Mumai, banatia amo Mamarambo. Ilikuwa napika magari yenye watoto walikuwa. Balitia position mbele penye pale pa mlima, palikuwa bush. Mudruate namo mlikuwa manake ilikuwa ni pembeni ya Tanganyika, mwenye anajua Lweba. Ni pembeni tu ya Tanganyika kwanja, ni bahati babiana yetu mingi bange tupatupa Mumai. Kuona tulitoka tunalaka kumugini. Mungu alitusaidia. Kulopola kwanja babiana hivi vitu tuko nabo. Njo vita yenyewe tunaingiziwa ambushi na huyu bwana mtetezi. Bashi alituingiza maambushi, atujui kifio, atujui lolote. Kumbe ni kifio kia yeye na mzee William beko na gombana. Asa kashe tunakia kumsaidia ya Kutumba. Wangeuliza kwanja wala kutujibisha ilianza kwa ni masasi tu. Bashi ubovu wa bahati tulipoteza vijana 4. Wanaenea 4. Ndio wanatupotea na Turwa Blaze. Ngambo ya abo nabo banampoteza mtetezi mwenyewe alikuwa pale na bunduki mkono, alifariki naye pale. Anafisha na yeye na bakwake. Hivi deja tunarudia Baraka. Kisha bado hatuyarudia Baraka. Saa risasi nalia, nikamuita William mzee ya Kutumba. Akaniambia nirudie nyuma, bikosi yake binafika. Kweli tunaona CNPSC batu ya Kutumba wanakuya wanatuepole. Tukabaka tusaidia hadi hivi vitu kingali tunakia na mama maiti paka Baraka. Na kwa hisa tuko nabo pamoja. Batu sasa kule kwetu baache confusion ya kusema ni vita ya Babembe na Babuyu. Hapana. Huku kuko vita ya mtetezi na ya Kutumba. Njoo yenye shetu tunakuya kuingia mubyabo bo ndio bali kamata ma confusion. Bile binye kuwa kule isa tuko naongea niko na batu ya Kutumba njoo banatu encadrer hapa hivi. Tangu ile sari sasa ililia bakatuingilia na bobe nyewe kwanja isa banalala kwenye Lweba. Banasema asubuhi ni kubafata pamoja na baflero beko na bafata bale ule Toronto mwana bakia na ile kigundi bamuatake siri ordre ya Kutumba. Niyo nilipenda nimiambie wala kumipasha batu batoshe confusion. Aina vita ya Babembe na Babuyu, hapana. Huku tunakuya kukuta kuko konflit ya mtetezi na ya Kutumba. Ndio nye tunaingizwa mambushi. Na hivi tungali isa tuko kama 5h kombia hii. Bonjour, tungali najipanga tuangalie jubo banasema batakuya tena kufanya revanche. Ndio bopeke kwanja bopeke Babembe kwa Babembe banasema mwa mtulie fashi mwa mtuache muikale tu msijibie sie peke tuko napigana sie kwa siri. Ndio nilipenda kunipasha. Nilipenda kuambia batu batoshe confusion. Benzetu ba SNPSC ndio banatukumbatia. Kumbe yeye mtetezi ana mtu wa SNPSC. Ndio kwa napigana na SNPSC. Ndio bibi tunabikuta huku ndio biko compliqué kwa hii moma. Ndio nilipenda kunipasha. Batu batoshe confusion na vita ya Babembe na Babuyu, hapana. Isa tuko na Babembe ndio banatuproteger. Na banatusaidia kwa hii moma.
na ndio walituambia tu asubuhi ndio mamaiti tuko napenda tuangalie modele gani ya kushusha kwetu. Ile ndio nilipenda niambie, mtashinda sawa ndani ya mwalo. Asante.